Cha Nkosi yami ngisangibingelele emagumbamane emhlaba bogogo Mpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho. Njengoba sekusikhashana ngigcinile kuvela lapha emavidiyweni. Ukukhuluma nje lokubili lokuthathu ngoba ngithanda ukukhuluma lokuningi kakhulu kodwa ngibuye ngithande ukuthi nje nami ngikhuluma into lethi 1 2 3 lengitatiko. Nalethi imigcoka empilweni yakho neyami ngoba lengikwatiko lokumgcoka empilweni yami neyakho ukuthi kufanele ukuthi etinkingeni lesibhekene nato kungaba kugula, kungaba kweswela, hlupheka, kufanele ukuthi mina njengoba nginayo le mithi ekuyilungisa leto inkinga leto ngikwelekelele, mina njengoba nginato itwasho tekulungisa leyo nkinga leyo ngikwelekelele, mina njengoba nginato tihlathi tekulungisa leto inkinga leto ngikwelekelele. Ngulekelela ke ekuguleni, ngulekelele esimeni sekuphila lesithite lesihlukubeta umphefumulo wakho. Ngulekelele ekulungiseni kokuthi into lengahambi ngendlela lofuna ihambe ngayo. Kungaba kusekuphileni nje ukuthi uma uthi wenda into yakho ibhadi ihamba phambili, inhlanhla ebesibika ngemva kwebhadi, ngiyakwazi ukususa ibhadi embi kwakho ngiyibise ngemva kwakho, ngithatha inhlanhla emva kwakho ngiyibise ngempilo kwakho, ilokuthi ngikhanyise nje njalo isibane sakho ngoba ngikholelwa ekuthaneni uNkulunkulu wadala umuntu, wadala ilanga laba kukhanya. Leli isimboli yakhe, tinkhanyeti tiyisimboli yakhe. Konke lokukhona lokusedulu kuliphawu lwakhe. Manje ke lokusho ukuthi kahle hle kukhanya kufanele ukuthi kudle kumnyama ngoba nakhona sekusebusuku kumnyama. Kukhanya nje kwendlule sesibhakabhakeni kuvele kubonakale, kungaba inkhanyeti iyiwani, kungaba inyeti kuvele kubonakale. Nasemini ilanga liyagcama, lokusho ukuthi ke bumnyama akukameli ubuvumele buvale kukhanya noma buvale kuphumelela kwakho. Simo sebuphuya siyalungiseka noma sekweswela siyalungiseka. Mangisilungisa ngeke ngisilungise ka step 1 esiphakamisweni ngekuhlukahlukana kwato esiphakamiso kathathu. Ngibuye futhi simo sekuhlupheka noma ke sebumnyama kube kusungaphumelele empilweni ngesilungise ngesithwalo nato letehlukahlukene tigaba leting5. La ekhaya ke bogogo ngisinamhla ke sengimcondzisele nginicacisele kuma prices. Siphakamiso sing 2.5 akusiso lo hlaluva bakhuluma ngaso. 5,000 lesinye, 10,000 lesinye. Khona lesihamba nesigubhu lesing 15,000. Sithwalo siqala 25,000. Kunesa 25,000, kunesa 35,000, kunesa 45,000. Kugcina 45,000 tide ebungoti leto akufi umuntu. Akulali namuntu nje akuhlupheki umuntu ekhaya kude tinkinga letiba khona. Bese sesibuya ke sibuya esithwaleni ke manje saka 450,000. Sesinebungoti leso ngoba sesisebenza ngemphefumulo wemuntu. Sibuye esithwaleni number 5 60,000. Sinebungoti naso leso ngoba sisebenza ngemuntu and ngalokusezingeni ke leli wese kunalokho kwa 50,000. Leto tithwalo letimbili utithatha at your own risk. But leta bo 25 number 25 number 45 debantu labasuke bathi bona ngifuna ukujabula nabo bonke bakithi, ngifuna ukuphumelela nabo bonke bakithi. Sithwalo ke salokhwanyana sa 50,000 nesa 60,000 sithathwa ngumuntu lothi yena akasangenela nani kokuthi kwenteka ini. So ke ngiloko lengithi anguvede uma ufuna ukuthola mhlambe kuta kimi ushayela enombolweni lethi +002 68 76 34 2733. Lenye ithi 79 34 2733. Lokunye lengisanga ucacise ke sive sakithi eAfrica ukuthi ukuthi wena wathi ukuthi basethithwalo tinebungoti tonke. Ngiyakucela ngemakholwa ungathi nako la kaDokotela Nyengele Sishangase lo mkhuba wenu ngoba bogobela benu bakhathi ithwalo letibodode labeleni yakubo. Yazi yaduma futhi lento yokuthi ithwalo tibodode egcineni. You understand? Kani ngilabantu lebakhala tithwalo labede iexperience yokuconverta lento ibe yindvo legood. Awukwathi kulanza into macethe buye kuhlukubede ngoba ukulanziswa kuhlupheka usufuna kujabula.
So ke ngikude lehlobo lesithwalo engide lona uyabona ngaphandle kwalokuthi ithwalo nangabe ufuna into lotasima uyikhulumisa ikuphendvula okay leto ngileta 15 leta 6 ngoba vele siyakhala ngake nganitshela ukuthi isithwalo simasikhulumisa sikuphendvule sinemgodi noma angakuyenga gobelo wakho sithwalo wazi wasitendo mayikhulumisa yakuphendvula utayithola iorder letakuphatha kabuhlungu so uthi wena ucela imali engaka utshela ukuthi kuze kwendwe lokho awungendele ini so sa 25 sa 35 sa 45 uyakhulumisa athi kuphendvule ngemlomo awuva sound ubona ngetendo uyabona ke kwesinye isikhathi kufika kunyosi tifike nje tithi 1 2 1 2 ahlala tikhona thuka leso sikhathi nje tsuke titokukhomba sesikhona uyabona kwesinye isikhathi tingefiki kushana lethi ngisitema ngisakha mina ngasakha kungasikhuphula ukuthi dona tibe khona yini kulolu hlangothi lolo sengichaza ukuthi ke makhwehla nantalo kwati ake email into ukuthi utawusebenzisa experience yakudzala noma lo yadiko lo ivawo naya manje ukuthi tinyanga tangakini nine tithwalisa abantu ngethwale etibulala abantu ngite leyo nto leyo mina you understand ukuthi that's why makuthwele even nje lesithwalo lesi se contract ang encourage umuntu ukusathatha you understand because mina kufa komuntu angikufuni uma sofuna tona nje awuthindwa ngimi liwonke yabona mase kumele ukuthi kuhamba umuntu ngudlulisela kugobela wami ngoba nguye lo nalawo manangizana noma lolana leyo nhliziyo mina mangabe nje ukhuluma ngisona kusetawuthi ngakakufa umuntu hayi kufuna bese uyathi ukuthi sitase sesiyendlula ke mina ngidawenda la ngente mase kudzinga kwendwe lento ukuthi sesale kulinga ukuthi kuthinza umuntu hayi ke sengiyasikwiza kunjengamuntu yabona nje nawe usufuna nakubulalelwa umuntu something benjalo sometimes angikuthi man into enjalo kufuna ukuthi uthanze kwenta into leti tawenda ukuthi siphile sonke mhlawumbe yakuhlupha akwendwe letinyendlela tinendlela into kamthi so ke akube ukuthi nje bogogo niba clear ngekusebenza kwami kanjalo ngamanzini eSwatini eJoy ekuhambeni kwesikhathi ngidawo basesihluthe ekhaya lapho ngisakha khona ke manje licathi la kami ngoba uma indvodza kufuna uhamba mbutimela uphume emzimkhulu umzomkhulu uyahlupha